yabona nje sengithi ngiyolungiselela ukuyolala. Sengithi hayi awuthi ngenza i-content. Angithi phela i-content kule zinsuku i-China ney'manga zayo. China this, China that. Hayi, o-Gucci, o-Louis Vuitton, hey, amawashi abizayo, khwame ey'bizayo, yonke ifashini lebizayo kutholakala lapha eChina. Hey, abanye sebefuna omoda ama-1,000, ama-iPhones, wena Beijing cars. I-content yami ngithi angiyenze around that, but sengiyakhumbula ukuthi ayikho, angeke ihlangane because eyami i-content phela izofanele mangiyenza ikhulume ngo-digital. Manje izokhuluma kanjani ngo-digital same time ngibe ngikhuluma ngalezi zinto engikhuluma ngazo. Sengithi hayi angicabange kambe ngizoyisa kanjani. No man, yabona lezi zinto ezenzekalayo ney'shoyo kuthina abantu baka-digital marketing azizintsha. Indaba endala in fact. Angithi sihluke kabili, khona laba abakhuluma ngo-digital marketing ngoma-e-learning course, khona ngabakhuluma ngamo-digital marketing ngezinto ama-product a-practical na-physical. Laba abanye abafowethu ozakwethu labo futhi bese bebevele beyilanda impahla kusukela kudala ko-Beijing, into endala leyo. Ibingakabi i-digital njengamanje usufaka i-order uthola impahla yakho usaplayelwe. Even-ke nakula ma-program esikhuluma ngawo as u-digital marketing, more especially le kuthiwa u-Digital Boss Academy. Ezinye zezinto obusikhombisa zona lapha phakathi kune-dropshipping. Kwi-dropshipping ubusinika even ama-suppliers name ako-China nawonke ama-countries ezinto esingayithola siyithengise khona la e-South Africa. Lezi zinto bezizisho vele. Nabo abafowethu laba abayithengisa physical bebezisho, kodwa bebenganakwa kakhulu abantu ukuthi uma ubona amavidiyo yabo uscroll yabona ungabanaki. Up until kwasekukhuluma uTrump no-Xi Jinping lapha eChina bexabanela lento yabo le ye-trade leyana nama-tariffs and everything. Then aseyaqala-ke ama-manufacturers ase-China-ke manje spill the beans. But lento le besivele siyisho all along, sisho ukuthi yungena and ko-live bethu uma ubalalela kahle ozakwethu laba abakhuluma nge-digital marketing bazokutshela ukuthi uma uya ku-Digital Boss ukhuluma nge-dropshipping, you go as far as uthole ama-suppliers name, abantu abaletha imikhiqizo ongahlangana nabo, and you start your dropshipping. Funa more information, please landela leli page. Sine-page leli or i-account le kaStasama. Le information izoloku ifika nje bafowethu. Siyiyeke ukuyiziba because kusho thina singaphambili kwabanye abantu nge-information. Information ifika manje iqhamuka eChina. Information ekade siyiletha nje slowly and siyiletha nje kunina mahala.